ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Patpatgak akabaranggayak ida. Agyamanak! Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadagiti alagadan di ti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita, irugi tayo ti meeting tayo. Una yan ito nagtangkalan, ito nagpaliwan ito ni Pare Inteng. Apay aya. Apay, di mo makita ang naglukmag itan ni Pare Inteng. Na, tila dildilawam. Mas laki din baboy, ti pa nagkita kiti rupa na. Ay, aguli magkaman si Kabadaw. Kit pudno, Mike. Kasano ngay, adi lumuk, Mike. Anya, Kitun, Mike. Pasig nga kakaimas, di kang kaninda. Kumplito. Amin, kaninda. Naimbag pa ni Pare Inteng Tadaw, ti kang kaninda. At daka akig. Litson. Important nga arak. Chocolate. Kinami na yun. Dapat siguro chicks na ati lukaw. anya. Ay, banat. Kadadarayan may anapatag amiting. Kadwa may dagiti tropa ni Apo Mayor. Anya? Ijay kami namangan para iti pangal daw. Mabalin nga ijay kami muten amang rabi. Ay, kasta ka de, Enteng. Oo! Ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amin. Ya. When anya ngay nga road. Agbiyahe akon. Usarag man ti kutsik. Aganad ka iti panagmanehom, Wee! Awag mo gayam na angkel mo dita barangay hall ko arag. Anta na pa na naamiting, tataba daw. Iso malagaya malumulumag Kan bumutbutsaw ni Pare Inteng. Taka na ayon ti meeting da. Kanayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan ni Uncle Mau kit nakutong. Kasta ka day. Wain, ngamitan tamay sa amin na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grup-grupa ababoy. Ay, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw, tataba daw. Pudno may. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalam. Lamad-madlaw yung may, tataba daw. Anya ngay kwarog ka anakan. Adamat lang ng sapul kanyak. Adda, ni tataba daw. Ha? Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka na grup-rupa ababoy itan. Ha! Nagpapan na taba kayaw. Saan kumamot ababoy at ipangikumparahan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanyak. Bye-bye amla ang kwarog ka anakan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Ngam naglablabais, ay makaraman kanya. Iso akanayon adilawan na ka ni Pare Badong, talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod akan ka iti sa dinuman na papanan nyo, awan ti pakawanam. Kanam amin. Ay na. Amuyo matamay sa kapitan. Na, Madimat no jakit din ibusin amin nga ipasangod anya. Kakaiso na nga ito da libre. Anya nga ta, no agpakutong kabasit, Enteng. Agpakutong dyan. Gapulang itikasta nga imbaga ni Pare Badong. Patpatsim na dyan taaw. Amok, humapala na dyan kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Hey, back! May samang pa nga arak mo dito. Ba akon ko namutin kanyakon, Kabadog. Di ka kadyagong ungay. Di ka kit kumaro, bumakay. Anya? Pudno ba namin na may saka back, maray? Gapo ta nakainom kan, nagturad ka matan nga agsao iti kasta kanyak.
Mayat, no birngasan ka mo titibak. May sakan abakitan, abalasan, marikwanang. Ay sumardeng ka man dita, kabadong. Nimot ko araw, birngasang matiti burangay. Kas lang amin nagrupa mo't aburangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy, kani burangay, tuyang. Anya baboy kan burangan mag... Da parenting kini ko araw. Anya? Anya nga ta mo'ti birngas ka, kani maribanang. Anya nga taya. Mukhon. Gaputa, under naman ni parenting. Birngasak iti tigray. Ay, sumardeng ka man si kabadaw. Ah, Mapan mo ka birbirngasan ng tipadam ataw. Ay, si Katyag Sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kas lamanok, aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman aw. Pakawan, may sakataw. Awagan na kiden iti manaw. Anya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, Wayne, aso ka tuyang. Takas kala asaw, ataul kanya. Anya? Maray, warang. Yak mata nakadagdar. Gapwede bertaka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, maray. Maray, mabalin ka na nga. Ito mo ka pwede tayo. Ito rin ka pa yan. Katwa na. Nay, si kamot gayam na tayo marituyang. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamala ko masakal. Parikot ka. Ha? Dakil ti parikot mo kunam. Iso nagbartak ka? Gusto ka rin, Kapitan. Ay, mabalin ka day. Maamuan day ta, no anya ti parikot mo, mari. Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Ha? Kapitan. Ay, pag kunaamay, di nakan ay ayat ay mari. Narod Ibaga na naman. Amano ka ka na. Kaslak payasaw. Ha? Ay, sus. nagsakit ni nakamkaw, Kapitan. Nagsakit ni nakamkaw. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti birngas naken ka. Ababoy. Ha? Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni pare badong. Ketwen, gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Ay nagkarumot day ta pare badungan? Ha? Payman. Anya ti aramidam? Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayang. Binirngasan na kano. Ay, paray. Iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Bay, anyat pagkit kita ang bitabagem, Ay, kuha, paray. Naglang ka ngagbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Dinto tasi ka. Kahit kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla ka aun. Adya. Agdamagakman, maribanang. Anya, maray. Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, maray. Sino aburangan nga ibagbagam, maray? Ni ka di kwarog? Uwan, maray. Ay, sorry. Naigalis mo ti dilak. Nagalas mo tanday ta nga ibirbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwarog. Naisuro takmatan iti birngas daken ka aburangan. Anya? Mas popular nga min itan ti birngas ken ka ni kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga ibirbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdan. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka.
Ay, burburak. Talaga ti darak iti tayo at tatabadang. Kaya't ko nga ibartagan ti naramid na kanyak. Agpada kayo nga roden akin ni Marituyang. Pagkunan nyo matkagawat nga agpada kamay kininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditoy. Gaputa na sakit tinakam na iti birngas kankwana ni Kabadong. Anyamot nga itimbir ngas kankwana ni tata ba daw? Manok ka na kas kadaasaw. Bisa na bali ha. Tasawa namot ni nana tuyang. Siya ngay. Iswan na sakit tinagam ko ita, kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartakan yaw. Ay nainteng, uray si ka nga rod kat baboy ti awag dagiti dadumaken ka iti maliklikodam. Ha! Ay, makapaasar nga ron, di aramid na di apariba daw. Di nalakit kitain dagiti mata na, akasla mata ti aul. Oh, Kasano ngay amaikat ti kasta abirngas daken ka. No di mo matpadasan ti agpakutong. nagawan lakit ang babaid na kanya kung day tatao. May saak pa'y mo't akapitan. Idinto ta isukit, badong itlang. Na, At danto aldaw na hindi nag-iisa ang araw. Uray agbarte ka. Tabno mayawawan ko ti sakit tinagam kao. Ngam numausawan ak. Agsublimot lata ti sakit tinagam kawang kail. Na, anyat kahit mo asawahan. Lawagan man ti panagsaw. Umay ko'y darom ni tata batawang ang kail. Ha! Makunamot a bullying ti panang birngas na kanyak iti burangay. Ado ti mangkang kantyaw kanyak itagagayem kao. Ay, Kat katawan dak no makikita dak. ay, sige. Idaro mo ni Paribadong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang kail. Nasakit na talaga tinagam kao. Idaro mo. Tapno ag nakam dayjay ataw. Para day talaang abanag, idarom na kiday ni Kwaraw. Kit mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Kanya, Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw kapagalagadan, wanulintag. Mabalin na maidarom te si asino man. No agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao. wala, ngam saan mo tadakas tinaramid ka? Na. Birngas lang, mate. Agpapanpay no kasta. No nakarik namot iti sakit tinakam ni Kwarog. Apay kit din, adi nakaidarom ngay. Anya, indaro mo matgayam ni Kabadong kan ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitim birngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kabadong. Masurunak mo't iti ibiribirngas na kanyak abaak. Win kagawad. Tapno sumarda nga namang ibirbirngas kanyak iti burangain. Bullying ti kasjay. Ay, sorry ako, Arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. pangasima pare. Ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na ti darom na kanyak. Diyak kaya ti may barangay pare. Salbag. Kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam. Nasakit tinakam ko. Kapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikati mapan ka ni Kwarog. Amang ano kayat na nga ibabawi ti darom na. No kasaritam. Diyak ibabawi ti darom ko kontraken ka, tataba daw. Ngam Kwaraw kasya nakadiya barok. Uyawan dak. Napay. Burangan ti panagkit-kitam kanyak, Itarom ka talaga. Saan mo ta Kwaraw? Ang aukulaing dayjay. Ideton barangay hol ti pagsaritahan ta. Ay natulungan na kumaato yan. Indarom na kun ni Kwaraw. Kalpasan, abirbirngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak laing pagaraw pa may darumak para lang iti day tabanag. Ay na.
Pumitin na ya. Masapul nga adalom itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabadaw. Aminag abasol ko, kuwarag. Anya nga ti makunam kwarog. Pagmultag, iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga ti makunam at paribadong. Ay katuwanin na paray. Surotag ameng, imbaga ni kuwarag. Tapno malpasan ti ameng. Nasayat. Inton maminsan. Liklikam ti agsaaw iti may sa abanag ang makapasakit tinakam ti padam at tao paribadong win. Wan paray. Tauray pa man kunam nga ang angaw mo lang ti isa-usawang mo. Wano ti ibirbirangas mo iti padam at tao. No nasaktan. Idarom na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Ang gaputa mo asaan la asak ti binirngasam. Ingkar kararagaw. Makasarak ka. Iti mangited iti leksyon kan ka paray. Itangay. Anyang iti maalam. Paray. Pakawanan na kumaa. Ikaray, jak tunol ulitin tinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko, paray. Nasayat mit. Napakawan kan paray. Isuan ni kwarog ti rumbang at dumawatam iti pamakawan. Wan? Kwarog, pakawanan na kumamit din, barog. Sige, pakawanan kayo tatabadaw. Kat punasin yun tiburangan nga imbirngasyo kanyak. Wan kwarog, kitagyaman na ka. Ay natatabadong, saan atila ibirbir nga wano sasawam iti padam a tao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At damag ka no agparparang a white lida yan ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo a baliti paray. Ada ka no aya? Adda ka no paray. Yay. Idi na minsan narabe. Adda ka no limabas ijay. Aguray ka man. Apay, pare, mamati kamit laang aya iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka paray. No, adu di ta ti agis istorya nga adda ka no nakita da white lady. Ha? Hey. Oh? Jakla mamati iti dayta pare. Malaksid laang no sakti nakakita. Iso, mamati Hey, ti salbag a parentingay. Saan ka no mamati ti white lady tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimot Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbiday ta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itugtugawan di tangay istoryaan. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho iyabang kagta. Bot-bot ngam lang ti bagbagay. Makauma nga min dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit, white lady, di mo pa na istoryain. Kaisumot ati kayat na.
Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Mga nagpay sumat nga da. Uray man no pud no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay, no saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan aday ta, ti istoryaan ko man ni Badong. Ta mataktak lang. Hawanin na. Ura sakit mataktakak meten amapan ije barangay hul. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaruba tayo, maray. Anya, No lumabas na kano idi ijay, at damay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakkel abaliti ang nakatalikod, kin ati dog ti buok na. ha? No maminsan, nakatakdar iti igid ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakit-kita na akasta. Ang mga no ilusyon mo lang dayta, tatabataw. Ilusyon. Anya nga ilusyon? Manon titawan ko achiptano dito'y barangay tayaw. Ngam awampay nakit-kita. Ay, nagpadaan nyo lang ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak. 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga di kabadong, kwarog. Mala, Ay. bayan yaw. Padasag man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man nga agpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tatabataw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga'y. Adda ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tatabataw. Adda ko naklangarudain. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, ito yung nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta ditawi. Ay, alang nga rod. Ay, magmagnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Asi dugmet. Makitam ti makitkitak, angkal. Anya day jay aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Kurang! Ay, urayan na! Wait for me! Benang! Ay, Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pokpokaw ka, intay. Pastor ka na kami ka. Kurang! Umsok! Oh my God! Ay, darasam ka rin. Umsok! Ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noomay ti white lady! Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, Maray. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog iti rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpokpokaw met ni Inteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga mi nga ada white lady nga agparparang. amangan met no adda di babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda no kasta arabi eh. Guri-gura kasama ito ni tinalaw sa butang ko iti rabi ay angkal. Saan ako rin? Di ka gurgurigor. Umaykan, kwarog, di ka agbat-bati. Angkal, umadani man inti sardam. Inton kwan,
rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga ng kail. Para lang dayjay, agurigur kan. Kasanaw, feelings ko idirabe ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayab samet ti nagraman kararwak gapu iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi ikwaraw. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Daytoy katirigat na numaminsan. Ay, sal itkit diti kastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya akong paray? Ay, palikot kulakit nga raw mabutangan ni Kwarog nga agrunda. Ay kat aramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white liday. Nagparparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay si ti kapitan. Masapul anaturid ka paray. Ha? Mapan mo ka sarita. Ay, Tapno pumanawan dito lugar tayo. Kat saan nga agparparang. aha? Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamaken ka ba daw? Abay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't ko nga ipapasita, di pa nagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunakmay. Sana nga agmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin para inting dirabay. Ay, amukan ba daw? Ah, Sikatin ang loko kadakwarog kan kapitan idirabiyan niya. ay agtal na ka man. Sasawin mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day nga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi iba nang. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagrunda. Di ka mabutang. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanan? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak ah. Na Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Atay ta. Nasingya kong ti kandila. Itungkil ko dito igit ti kurbada a kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuyan. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya kaon ngagtakder. Kampay iday. May sak a white liday. Sige ka magnatayo lang ta dito. Dito ka. Kapitan. Dagitay dan na parintay. Hagturong dan ditaw eh. Ay, agpustuak ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsardang kayo. Bakit? Bakaan nyo, Dejo. Ada white lady ang makikita. Ay, Dejo man, oh. ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dita a white lady. Takanayon nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta, barsakan tayo dita a white lady. Kita man no, niya ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Ay! Nagsaot yung white lady? Lalaki! Sa akin ni Badaw! Ha? Sak ni Badaw! Hey! Hey! Asit na tayo. Hey! Maripidaw! Uy, paray! Sa tayo! Ay, kasyanda ka! Ay, ko! Ker aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi ay. Apay nga daka dito. Si kagayam tagpampamarang a white lady nakangis-ngisit ka. Anay ka! Anay, nagsakit na giti tama ti bato, paray! Ay, basol mo. Nagkunangamin ken ka akas dyak ti aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw kapo iti aramid mau. Ay, pangasyo
Ipanda ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagi ka nagititama ti batbataw. Ay, sige, Kwarog. Anusan nyo man, taipan nyo ni Pari Badong iti ospital. Anya? Sakti mang ipan? Nagguri-gurak lang arudan ka po iti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Makitam, limit litum ti bagem, gapo iti panang batudakan ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay, nga main masoronakan ka. Anya, Kuna lang arud idikan kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga iti naramid mao. ay, yak pagaropon nga minabar sa akin dak iti batutuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam Pari Badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kaasimat ni Pari Badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunang amin nga ramidan na ti kasjay. Oh. Ay, amok akayat laang ni Pari Badong ti bumales. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. Ay, wala niya. Kasla kasta ti mapampanunot ko. Dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talaga mat. Ay, makapakatawa ang makapasurun. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni Pari Badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna a limitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka, Badong. Oh, kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga kaon. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Tasaan da ka pinaltugan da para inting maray. Nagyaman kayaw, tatabataw. Tawanak iti dahi di arabi Tanuad daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Yung mga nuaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna? Naimbag ta na agasa na, dagiti dunor mo Pari Badong. Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigraak mo tayo. Ikaray, agbalbaliw akon paray. Very good no kasta. Basta tong palam day ta karim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong, saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ululitan. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattao. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot
Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw sa amat. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagulawak ko kumaray. Anya ka na? Maulaw ka na. Na, ay, Marituyang. Apay maulaw ka. Ay, daytoy sapudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo lang, ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayaw. Tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, katnay anya ti orasan. Ay katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, Marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suwerte ti agbuena mano iti utang. Ay katuan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy naman kayo kat iti utangan. Sana mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot ni tinakaro nga ulaw ko. Oo, nanay. Makita, Marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital? Kasano ka nga rod amaagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko Marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo nga agit na maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan, Marikwanang. Na. Tapno agimbag kamin iti panagulaw, me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulaw ka talagan, Maribanang. Ay, matuang ka. Ay, uray siya. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirignak. Namin pinsan anapukaw ti ulaw kaw. Ay, uray siya. Badang! Nakaturog ka manan ng malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayuray ala na murmura yan. Agluto kan. At may lutaw. Napanak imutang di tatirsina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdagkal din nakasurat di sangwanan ti tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak samot aginuulaw Ay di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan si daan. Day talamat maturog tar aramidam. Kit anya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawin. Ay, pakpakawan mo ta. Maturog aklangan nga agmalmalan. Kaya't ang maulawak iti kinapudot na. Sino nga tadya agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka. Ni Inteng. Riingak man. Inteng.
Ay, agreeing ka. Da- Intay. Si Mang Pet kamat gaya man. Katun Anyat aramidam. Nakaturog ak akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Ha? Ay, masadutak ta nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabahom nga agur-uray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Ha? Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Amin tayo samot diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, dahito'y ngamin nakaro apodot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapu iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa. Awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Tikag lang aro dun ti panawan. Tikag pa'y ti pita ka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti panaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katyagluto ta bumangon ak to inton makaluto ka. Ape akas ti pandagnam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Saan ka nakainom? Agtumba-tumba ka mal. Maulawak nga raw. Na, amin tayon samot, tanditi kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano kumaamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Di ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na ta makain inumakaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti Tersinam. Basol mau. So, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandani ak pa yan natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa, maululawak. Ay, imposible. Adi nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ay ati maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mitin. Ay, katagpada ta, pare. Ha? Dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mit ti 1/4. Ay, wensa. Tauray siya, nanipot iti awan makukwartak. Maululawak mitin, pare. Ay, inak man iturog ki di. Ay, agawid kan, pare. Ay, wala. Naggapuak mit iti barangay hall. Kit nung mapanak dita barangay hall, pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen, pare. Ano kasano ang amadan iti danom may irigasyon. Tapno makapagmula kami imitin kinituyang ka. Ay, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka? Ay, pagpatulungan ngayon no saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare. Tilan tumot ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit wala, pare. Iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula. Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inak man la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawag.
Way, nasabat ko itay. Mapan ka no maturaw. It mapanak ko maagpatulong, takayat ko iti agmula. Agmula ka? Way, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw, takanayon ka no maululaw. Ay, alangan nga may manan dito itirsina, kat ipambar na ang maulaw, tapno umutang. Dahita nga rod kay, mabain akong mare, utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal, nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat, iso akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngayon no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak itibas kay. Mala, ano sa marudan ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan to pa'y ang makadanon ijay ilay. Kat agsarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Sungarod ako nagnanusan. Na, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Na, masapol pa'y pampagam tapno agabantay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak ngaminan ngagpasada. Na, nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang, aldawan, nagpudutan ti panawan, maulawak tumanan iti pudaw. Diyan ka matanagan. Basta pampagak day taon. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimbabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na ijibangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbaga mo dita. Mat maturog ka laang mat nga agmalmalam. Ha! Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga ron ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, ay di bangkag mo. Ay, dinakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan dya inutang ko kan ni Marikwanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Day, kwarab. Anya day tararami, day. Tartarimanak da ito'y tricycle ka, tatabataw. Kababain nga ipasadak, no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag, tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Saklan na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno madan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangaro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno da ita tatabataw. Iso ang madigayam, tinaka-istambay latan. Sino nga ti tataulan di aso may? Salaki! Hey! Asino ka nga tatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Amok ngawan, pare. Ha? Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pare. Ay kat mapanak man hindi ta bangkag ko pare. Aya. Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. Pudno gayam ti imbaga ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare.
Mapan ko man kita, dagiti mula. Ah, Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. ay ngam di nakman papaapalan. Ket sigurado nga adun to ti mailakog abunga da pare. Ha, Ket no adun to ti mailakaw, adun to met ti kwarta. na. Ay ket saan to met na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Ket no tikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Oh! Nalakalang met ngay pamuspusan. Ay, maulawak, inteng. Ha, Jakon makaluto iti kanam. apay ngay maulaw ka dunghaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Nasken nga agtinulong ta. Ag tinulong nga. Mapantamad agmula iji bangkag ta. Kas inaramid da paribadaw. No nagpudot. Naaramid to pa'y da paribadong. Di takit din kabailan. Intan, tapno makaadota ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawak. Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intangarudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan amaul-ulaw? Nadlaw mo met gayam day tamare kwanang. Won, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagul-ulaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Ay, agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun! Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagul-ulaw ka. Katuan na! Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungad. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni inteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskuan kayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks maray. Tainumin tayaw. Ay kasta ati mayata. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ng tigumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayatyaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang hinaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang hinaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray. Pilyo mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Dito ang pinagdibusan ti Sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot-ot ti sakak pare. Di napay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mit. Uwan nga rod pare. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Andan sa napurak, asana makitkita pare. Apay ngamin adi aglisid na kita kung kunam adi makit kita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka nga saso iti kasta pare? Ha? Tama nga nukumaro, ti marikirignak. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Di ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko nito yang ka, anang ayab iti albularyaw.
Ngamadda ka nun na panan na, pare. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, pare. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di ti pakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Eh, amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kunanakidin. Oh. Kanayon mo na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawaan na. No, apay mo't akanayon amabastard. Kasano? Kit nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakas ka. Ako'y dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akid-dakidayan ka. Ay, saan akidday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Oh. Maliwayam man nga tan ti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni ama agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da Kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na Kwaraw. Nawanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapul yun ni apong agi daw. Umay na kumakitaan ni tatam abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni ama agi daw ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni badong ngam agung umag. Ni kano ama agi dog ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpadoktor langan. Marey, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao nga min ni Inteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Anggam ko namat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti may paay ko ken kabasang. Ay na ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni badong kaw. Agan na no aya ni badong mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit iti sakan na. Limtag pa yun Ita, agguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag, kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw ama. Numabaybayan, makaungat tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo, kadwada ni jay lubong nga ayan da. Ha? Adda ka di sa bali alubong da ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden ama. Taamangan no alaan dang agpayso ni badong kaw. Di pa'y katawa badong kaw. Imbag time may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti riknak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binalas da ka.
anya nga itateramidam, ama. Agparti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na, iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem, kenda duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Tasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnik kalday. Mala. Agsubliak inton malam. Ama Agido, naggapo kayo kadi ija balay da pari badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Apay kit dinasaan. Kate, anyangay nga ruti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga itimangan ka dagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Isuatap no maagasan. Ay aywen na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Kapanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod ngay asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko idadi ng ran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ah, ay saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Tamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapandi arbularyo iti balayaw, marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso. No kasano nga ta amadalapos ti saan makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mo't nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunuta ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidad duma sa bale, ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno masaktan dagita saan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni tata ba taong apaw? Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado ang maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak.
Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay kat agpili iti makan. Kastamat kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni tata ba daw? Apaw? Inakitaan no kinanda ti atang wano saan. Sigurado ang maimbagan kan ba daw? Takinanda tinayatang. Ay na, nagot-ot mo iti dirabi ay ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Hinak tumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manay ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. kung na no makaanayin day jay. Ay madi ang arod no agiin napal da. Ay so malagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mula ang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agidaw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y may lata paray. Nagot out. Ay, Duwan sapay kanu akal ding ti pinartim. uy nga rod paray. Kit ibaga na pa amang partiyak kano pa iti baboy. Anya? Baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata ang maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda kanumanin na makaungit ti sana makikita paray. Ha? Apayaya pabasulan niya, dagiti saan na makitkita. Day tamang amin timbaga ni Ama Agi to paray. Ingkay kit di iti doktor paray. Mang tedak iti aramatan niya. Amok adakilen ti gaston. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro melat ta day tasakam. Aggurigur ka melat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni parinteng. Anya timbaga ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay way, mapanta. Talaga marigata nak. Ay na, naut-out, naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay nga rod amaw. Basta malaminak. Nasakit laon iti saka, kaging gangato ti tumang. Kanya nga timbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no adda nakan mo ang naikontra. Wenno adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatayl idi damaw. Kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom idi nagdalos ka ije pagnaan ti danom ije kanal. Anya nga itanteramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay padasig man. Baring mayap ti agas ng resita ti doktor. Masapol apagtali na edem anadalos ka no day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infection daytan. Apaw, impandamot ni tata badong iti ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos iti di makitkita.
Ha? Agpahiso ka di nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kini tatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling et basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan itinyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga ni ti atang, apaw. Kumusta ti marikrik ng paray? Ay, mayatin pare. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh, Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? agdua-dua iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako unay king kapare No di nagpinilit ang mapan ni ti doktor. Agsaksakitak pa ilaan ko ma. Ay, rumbeng la at tulungan ka kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalin pare. Ay, una. Kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman king kapare Uwan pare, awan anyaman na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ayabam to ka di pa ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, badam. Nagyaman aking kwa na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siyak, agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuyan. Ay na, tatabadong, no adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mon nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangal. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalbag kiday. Inarab tinuang timulata. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab iti mulata? Ay, san ko anadanaw? Iso ajak amaw. Ado ka day, tinarab da. Anya amula, tinaarab. Jay kamutay, kang pitsay. San pa'y mo na naarab, idi nagsibugak, idi pitsay, idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na, tabinaybayan na nga inarab tinuang na timulata. Ay, maamuak tulaeng, tuyang. Maamuak tulaeng. Kasano pa'y am-am-am, di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam, di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak, ito ura niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya mga isaw.
Ay makamuditan na. Basta bumali sa... Nalawa nga ta aya, ti binulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay imbilin ko kadagiti tanod ang mapandakitaan. Ay, sayang, tawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu ko mati mapan mangkita. Isungaro. Ay ni pay lahusi ati mangidaulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya ti kinantinwang. Ay urayin tayo asumangpet adagiti tanod. Ay, amanga no nalawa ti kinantinwang tapirmi asoron ni Kabadong. Ay gagangay na Talaga nga agungat. Ay uray sakmet ano kastay. Ay masurunak ka talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga da apitin da, ngam ita, kinantinwang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadong? Usay. Basime, Kapitan. Taltalon samot apo unti pichay, kin talo apo unti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinwangan. Adamot tipon na anabatay. Saan mo't akin ng ginwang tipon na? Madlaw mi mo't Kapitan. Anya? Sa gatlo lang ng pirmi nga unget naan. Ay my goodness. Sungaraw. Kinita mi taglawlaw no da sa bali anay perdingem. Awam might. Ay ang mga noon nakita ti akinwang. Iso nga inala na adagaws. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na aminain. Naglang to timula iti asidag. Ngamain. Nagado da no mapagsibaw. Kunak man no nalawa tikin ng tinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod ijay nagmulaan ni Paribadong. Awan la dinar aramidan da dya Paribadong. Sagat lola apuon kano tinaarab. Kunak no nalawa apirmi. Anya, ay day talakit den ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wan nga ron. Nabanog dagiti tanod taadayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay aglablabos no maminsan. Super arsagid. Ay dilakit pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Mga saan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. At damanin sagay sa anaputin abunga ti utong ta. Sino man ang tinangaramit di jaya? Apay kumaan na putag. Dayta nga ro, di tati pakasurunak. Idinapanak iti barangay hall. Inyalang-alang datin, reklamok nga inarab tinwang. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaeng mat apuun tikin ng tinwang. Kababain, tabasit mat gayam. Ay uray basay, ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. At dantumit ka ng tinwang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay. Ngam di dakpadpadasan da kita. Tasyak pa'y lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Bumatang kayo man iti pitsay ikaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang nga isagpaw ko iti ilutok akare-kare. May salaang kanyak, agmay sakmat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmet di ta kaaruba, taawan mula da apitsay. Ay, Marituyang, daytoy ka di tinayon tikin ng tinwang ang nagrorodan ni Paribadong. Huwag maray, idi imbaga na kanyak, kunak nuad o tikin ng tinwang, angam saan magayam, tatalula apong. Narorod, idi talula ang apo tikin ng tinwang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin Marikwanang, no amin amula na, katkin nandyan wang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong kuno maminsan, takas Jane. Saan makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas jay, Maray? Ay na, adda nga minakam ko kukumaray, kanaano sa... Ay nanggatangam iti pitsay, naglalang to banag.
Day ta tinayon tipitsay ni Pari Badong akin nantinwang ako nana. Napan ka ije balay da? Wano ije nagbulaan da? Insursur ni Marituyang. Gimatang kami muten akan ni Marikwanag. Ay sus, na siguro. Dita naglang tao. Isungarod an na ay ayo ak agimatang tanaglang to akitaan. Anya nga iti pangilaukam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Ah. Makasidsida akat iti kare-kare. Uray sakmat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kari-kari. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino ti mangputputad iti bunga ti utong ta, badaw. Ay, ibaga madagaws, no asino timang putputay, tapapispisa kan. Dagiti manok mo, lagtuan da asipitan, iso amaputad. Anya, dagiti manukaw, kunan. Wan, tapno saan amaibos ti bunga ti utong. Ikulong mo dagita manok mo. Nung makita ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kendeng-dengen ta. Ay, makapasurong dagita manok Ay, mapanak man ijay, tatiliwag ti makita amang putputay. Kita kit di amangan no barsakam idakat matamaan da. Ay, sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputay iti bunga ti sitaw ko Ay, agure ka man. Tagamatak ti tenged mo sa kay wasawas. Gamatan ka kastuyay. Iwasawas ka. Badaw! Anya day tar aramigaw! Iwas-wasawas mo magtanday tamanok! Ibatama! Sapay tatungid ng tinanggang matam! Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Paya pinartin ti dakil akawitan paray. Pinagbalin mo matan na pulutan. Uwan paray, tadadaulan da, lagi timula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi na matam ti manok. Una, ay makapong tutak launay paray. Ay, nagirigat nagpadakal timula. Apan dalayang sipi-sipitain. Uwan ngagpasaw. Kalma ka lang pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan no. Kasta ka na yung tiar aramidan. Pinulutan nyo kanumot kanitata daw ti mano na. Uwan ngagpasaw. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay kano dadya kawitang kapitan. Uwan Jose. Awanan ti kawitan na pag-breeding na. Napulutan Agbababawi mo ilang ata iti inaramid na. Urag babaway. Di na maisubli at napulutan ti manok na. Adalat iti odi ti babawi kahit. Ay na, malas nga ron ti manok ni tata ba daw? Uran ni pare badong malas na may tawanan ti pagkabisaan na dakil akawitan. Nairano dakmeten sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mamag naraman na magkap. Malas ma, awan ka. Imay ka kumainayaban. Adayon sa matiayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng. Maipapan itin wasawas ni Badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni Badong maray. Gapot agperdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni Badong mo. Nasa umon maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inanusam ni Pari Badong. Ay, jak kayat abilangan maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay. Talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na, gapo iti kasjeng aramid na. Oray nagbasit abanag, agpungtot ladaghaus. Imbag ta saan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan laabasol nga isukat ti asawa, nabayagan asinukatak ni Badong kaw.
Apay ngay manan da ito'y mula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga nukaldaing, adda nga min naputid nga ugot na. Ni Katumas tinakitak abulos ti kalding na. Ang mga nuiso ti may ditaw. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna, sakbay ato duwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko ang mapalabas? Anya man ang tinapanunot mo nga ramidhan. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay saan ang nasaya at ipampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan basta na mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalas mo ako na. Ay kat problema dan Saan ko ang problema daytan? Basta napatay, makabalis ak. Nuang med ni Tomas, daytoy nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak medlangay, nga oray kaskasanaw. Tun sumip ngay, ibulos ko, tinuang na. Tapno mapannakanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, anadadailan, timula na. Inakaw, ngam agsubli akton, intun sumip ngay. Nay, papanam kat sumipngatan. Adalabasit mapan ko aramiday. Iti kastoy nga aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw. Makabalis akon. Naa, ay saan ka nga garamit iti may kaniwas. Kayagtal na ka man tuyang. Anya may kaniwas sa sasawam. Rumbang ti aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumaagaramid iti pagbabawyam. Kayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mau. Intun ko nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manayin? Masuro na ko nay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Sa naatap. Umabaw ti klase na ano kalakyan nga mingkay. Ay agure ka man. Tao kasek ti talina. Ne. Apa yan? Kamatin ng sanggunan. Tumaraya ko na. Sinalbag. Di na mo'tsardinganan na kamkamatan. Ay, sumpong ka dita kasamakan. Tapno di nak makita. Anay. Kasi itan magayam dito'y nagsumpong ka kanay kawanan. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas tati itsuram. Kas kamula kulduruyan. Apay day tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasamak. Inukas ko titalitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapannakanan timulan ni Tomas. Kahit anya tinapasamak. Ay, imbis na mapanmangan. Siyak mo ti kinamat kaman na ti ata panuang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasiitan magayam. Siit alanot ti banag. Kaskadaan niya dagijay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam nagbaligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana naatap di anuang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok-sok kamaun. Ay una yan. Kay pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na. Iso asika tinadusa. Asino nga iti aking basol. Saan kaday asika mo lang. Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Winsa nga agpaisaw. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday. Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasamak kanya. Iso asanan tuyang. Ay natatabadong maditi managpungtot ken agibalas. Ang mga nudakdakas tingka mapasaran. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iti ingkay panagdangan.